Tujuan Yesus orang penting lalu
urusannya sila wahai siluman pocong. Justru sebaliknya, isun perlu tahu apa maksudnya sila dari penghalang. Dan tiba-tiba muncul di depan isun Haji Saka. Isun. Lantasan hadiran isun yang tepat dia. Bisa rasa terganggu siluman pocong. Justru sebaliknya, anaknya wujud siramuni hadapan isun Haji Saka. Rasa terganggu, kayak ibarat anak batu santungan di hadapan Haji Saka. Kayaknya mikir si hadapan isun siram pocong. Mau tetap kalah lagi siram pocong. Tak paksa sih. Lebih baik ketemu karo siluman pocong lanang. Iya. Ilangnya pocong lanang. Gabungan. Muncul pocong wadon. Di batu di tempat loro pak. Pocong wadon. Tua yang lagi uripe bahkan. Siluman tengkorak. Isu. Lagi apa serangan depan isu? Isun cuma sekedar lewat nih perhatian. Di senajan ganggu nih jumlahnya sirah wahai siluman tengkorak. Iya. Iya. Dosa isun.